Pozdrav ljudi, dobrodošli u novi video. Krećemo sa nastavkom izgradnje radionice. Upravo je stigao materijal, imamo sve što treba za izgradnju. Tu je pesak, cement, blok, armatura i ostale stvari koje treba da koristimo u nastavku izgradnje. Nadam se da će vreme poslužiti ove nedelje i da ćemo napokon da armiramo i najvjerojatnije izlijemo temelj uskoro. Sada ćemo napraviti jednu pomoćnu tezgu, da je nazovemo tako, radi lakšeg armiranja, a u nastavku videa možete vidjeti kako ću armirati ovaj temelj za radionicu, pa ostanite sa mnom do kraja. Odrađeno je armiranje za danas, sutra nastavljamo, postavljamo mrežu i podižemo armaturu za stubove. Nakon toga treba da podignemo armaturu od tampona, nekih 5 do 10 cm. To ćemo raditi lako tako što ćemo postaviti kamen ili ciglu i ostaje kasnije da radimo betoniranje. Ja nastavljam sutra sa radovima, toliko za danas.
I evo, dragi gledalci, nakon 10 sati rada i 5 kubika betona uspeo sam da napunim ovaj temelj i sada ću vam pokazati kako to izgleda. I pored lošeg vremena uspeo sam da odradim ovaj deo posla. Dobro je ispalo sve na kraju i nadam se da ću ove nedelje nastaviti sa izgradnjom objekta. Ukoliko vam se svideo video, udarite like, subscribe i vidimo se u sljedećem videu. Hvala na pažnji i pozdrav i svako dobro.